Kumno ban set up ia kabang akaw ha Facebook. Tihood akan ke video ngan hikaya pi kumno ban set up ia kabang akaw ha po jo ha Facebook ya kita ke bapak nang. Tiswa ban sedang ia ke video ngerpat ya Facebook highlight, share, ba subscribe ru ia ke channel. Tewat kuslai ngan hikaya pi step by step da ka screen recording kanang wa pin kap singa thu khamba bat ngan hikaya ru ia pi kumno ban le tang ha po kalai minit ngilala ban complete ia ka set up jo kabang account. Dia ngini let no isa ka video. Tening kong pila ban le ja po jo ka Facebook an. Te klik profile jong phi. Klik ha po dashboard jong phi. Klik to monetization. Klik to thọ setup. Tiếng này legal first name phi ban thoi kuting. Last name yu kajan. Hang ni ka tarik sikha jong phi. Mat kari jong phi klik next. Klik business type. Klik individual. Klik next. Hang ni thoi option jong phi tinga ngan thọ riang mang. Nama ngaden riang mang. Dikasih di ngan thọ mau thak rasian. Nama ngaden mau thak rasian. Pet ngan thọ kumtu. Te pet ngan klik ngan state. State ngan thọ ngan jit de kami khalaya. Phir jit me khalaya. Te ngan thọ siu postal code code jong ka mau thak rasian jongi. Te pet ngan thọ auto code. Dengan thọ yo phone number jonga. Mga pandan kam hapo jaka di ke Facebook. Te hadin pangadep thọ yo phone number dengan satu yo email. Te hang ni ngan satu yo email jonga. Dengan thọ email jonga. Dengan ada bantu dengan thọ si yo pan kat jonga. Te hang ni ngan thọ yo pan kan. Te ngan thọ yo pan kat jonga. Te ngan klik untuk bạn ngan sa klik next. Te hang ni ngan ai de ka bank transfer ngan ai connect payout. Te hang ni ngan thọ yo IFC jongka ba jonga. Umbadon hapo jong ka passbook bank. Te ngan thọ dengan ada thọ dengan thọ ni ka bank account jonga. Te pet ngan thọ ka bank account jonga. Te phila ban thọ hang ni ka bank account jong phi. Thọ bhai khnang ban bakla. Te thọ sukri jai wan kerki ya bakla ka bank account. Te pet ngan thọ hang ni ngan thọ sukri jai. Te hadin mau ada thọ ka ni. Ngan klik connect payout method dengan klik itu. Dengan klik yang atas info. Tiang ni ngan thọ yo phone number jonga, bat yo password jonga. Dengan klik yang hang to sisin klik to rong blue. Te am kan support sekali ke page step 8 pet hang ni. Iya ya kos lokanet. Te pet hang ni pila ban klik to bang apa ni. Iya ap sipang. Te pila ban continue. Klik ni betul continue. Pet ni betul continue hapo pila ban klik ni. Klik continue. Ap sipang kadang loading.
Te Aspang, te hang ni pila ban klik untuk betul no, klik untuk no, te pe katoro klik untuk betul no, sa klik biang nek. Te hang ni pila select ia kari jongpi, te select beda ke India. Jit ke India, te pila ban klik untuk betul nek. Te hang ni pila ban klik untuk betul next. Klik next. Te hang ni pila ban jit dak toka zero. Sa klik biang next. Te hang ni pila ban tik jaga to ban hang ni thoi teng bakaja jongpi kumba pitho hak pora pis dang ma pandap ya ka phone. Te nang ta pila ban klik hang ni batho next. Tekan ni ketika form, dia mentangin submit ni ke form. Te Aspang, te hang ni pila ban klik untuk betul don. Te tangkum ni kalau ada te khub lei.